ang mga apostoles human mi kunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila, nagbuhat sa mga buhat ni Hesus. Nya usa sa mga buhat ni Hesus kanig yung pag-ayo og mga masakiton. Mao na nga kining makililimos nga nagsigig pakilimos dito sa pultahan sa templo, miingon nga tagay kog limos. Yan ingon sad si Pedro og si Juan, wala man may kwarta, pero ang niya namo mo'y among ihatag nimo. Nya unsa may naa didto ni Pedro og ni Juan, mao ang gahom ni Hesus sa ngalan ni Hesus. Mo nang ang atong tubag sa Salmo nagkanayon, ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Nya kining kaayo sa Ginoo tungod ni Hesus. O kinsa tong maggamit sa ngalan ni Hesus, mahimo sang tighatag og maayo. Musta man mo sa inyong kinabuhi, di sa inyong pamilya, naghatag ba mo kaayo o kadautan? Puno ba ang inyong pamilya sa kaayo o kadautan? Kamong mga ginikanan, unsa may inyong siging hatag sa inyong mga anak, ang kwarta ba o ang Ginoo nga naa ninyo? Kay karon ra bang panahon na ang ato gyung sagad ihatag og gipaningkamutan nga mahatag kana gyung kwarta. Mao na nga para nato basta ang kinabuhi wa gani kwarta way ayo. Kani bitang mga makililimos usahay, mga buangon sa kay na sila. Mangayo ay ta piso, karon di naman piso, ay ta 5, nagiuban ay ta 10. Ana. Tagaan nimo piso nya ang gipangayo 5, usahay ilabay ang piso. Nga buangon kayo. Nya naapagi usahay hatagan nimo og pan, ngayo og saom na nimong 10 palit pan. Anam kay pan, ihatag ang pan. Oy usahay bili lang adto sa mga lingkuranan. Kaya ang ilang gusto ang kwarta. Mao na kinakaron, way gipili ang mga way kwarta, siging pangayog kwarta. Ang naay kwarta, siging tigom sa kwarta. Ang nakatigom na kwarta, sige pagyog pangwarta. Ana, may patadin kay sige ratag baligyag slat, no? Ang kanang slat atong ibaligya, unsa may ipalit ninyo ana? Kwarta. Kwarta. Pero ang nakaapan kay atong gihatag or sa atong pagpalit og slat, imong gihatag ang Ginoo nga naa nimo. Unsa man na siya? Ang gugma, ang grasya. Mo na paghatag nila ni Pedro sa Ginoo nga diha nila ang gipangayo sa buta nga limos, ang ilang gilimos mao ang gahom sa Ginoo. Ingon des Pedro, tindog og lakaw dili kabayrag kwarta. Kadtong gihatag ni Pedro dili kabaylag kwarta. Muna kana sang mamalit og slat dinhi tungod sa dakong gugma niya sa simbahan, dili ang amount sa slat na may usahay text din ako kaning upalit na tong slats. Pasensya ra gyud ka pader kay pobre magud taon ko. Usa ra gyud ni kaslat nga tag 500 kaning SBF dag akong paliton nya mo palit sad ko og mga 3 ka buok aning imong GPHJ kay tag 100 man, so 800 tanan niya ipada nya mo ingon der pasensya gyud pader nga gamay ra gyud ni akong ikahatag. Ang ako anang reaksyon mo ingon jud ko tungod sa imong dakong gugma sa simbahan, mao ni usas mga kinadak ang gihatag nganhi sa simbahan. Okay, gugma man. Di ka mo mga asawa, tagaan mo sa inyong bana og 1 million kada buwan. Pero to assess iyang kabit nagpuyo. Sugot mo? Sugot? To assess iyang kabit or mag-atuan sa iyang kabit. Pero ang iyang ihatag nimo 1 million kada buwan. Sugot?
Pero ang imong bana muhatag ra nimo og 3,000 kada buwan kay mao ra gid na iyang sweldo. Pero wa gi adlaw nga dili kaniya atimanon, way adlaw nga dili kaniya ingnon nga I love you very much. Oh, bahala na ng 1 million di ay. No. Nindot kay na nga muhatag taba inubanan sa gugma kay mao na ang ngalan ni Hesus. Ang ngalan ni Hesus mao'y makabuntog sa tanang yawa ngano man kay ang ngalan ni Hesus mao man ang gugma. God is love. Nya unsa man gid tinuod nga makaluwas kay kanang pulong Hesus manluluwas man na. Unsa man gid tinuod nga makaluwas nato gugma. Mo na kining atong pagpamaligyag slat pananglitan paghigugmaay ni siya. Diri sa atong ebanghelyo ang duha ka tawo nga nahigugma ni Hesus sa nasinati nila nga namatay si Hesus didto sa cross nasubo. Nya kay si Hesus nahigugma man sad nila sa dihang na discourage na sila og na mauli na og na masulubon si Hesus nga mao ang gugma mikuyog nila. Kani bitang magsigita og hisgot sa atong gihigugma. Ang ato sang gihigugma mukuyog nato. Bantay mo ana inomdumi katong batanon pa mo nga mo pay pagkras-kras ninyo. Ako kasuway sa kuana nang kras-kras ba. Kasuway mo ana nang high school pa bata ba. Nya ang kana imong nakrasan ug mao na gani nay itapik sa imong kuyog sa kinabuhi. Pasti lang nindota bahalag magbuntagay tabi basta ang topic ang imong gihigugma. Pero ang topic gani katus ang iyang gihigugma, wa gyud lami kinabuhi niya di gyud hisgutan ang lugar sa imo. Kanang hisgot ka siyang kuno si kuan keras kay na nimo ilhan mas naong, ilhan mas mata. Oh, na dito gani ni. Katong pagbaili dito sa kuan, di ba sikit kay to nimo? Ana hisgot bitaw no. Nguyab na kana. Wa pa man ko manguyab so nanapi ra mo na dito nga. Keras kay na sa nimo. Buanga ko na nindot kayo. Nya moingon mo bawo sa to siya. Ikaw kana sa kuan, di ba? Kerason sa kay na nimo. Ganana sa ka butok-butok sa dimundughan. Pasabot ang gihisgutan ni kuyog nato. So kung maghisgot ang Ginoo dihas pamilya, ang atong gugmas Ginoo atong hisgutan, musuod sa na ang Ginoo sa atong pamilya. Pero pila na lang kakabok pamilya karon na magsigig hisgot sa Ginoo ug magsigi og palambo sa ilang gugma sa Ginoo. Kasagaran yung hisgutan sa pamilya, kwarta, pilay baon nimo, unsay imong bayranan. Nya kasagaran sa mga tao karon, bisag ako gani dinhi, Paris priest, di man kayo tighisgot ning ato dinhing mga staff. Istorya nako, maghilom-hilom ra man na sila na usahay da mangaon. Suwayan ginako nga di ra gyud ko mutingog. Wa gyud magtingog nako. Kana bang dili ako'y muunag tabi. Looy bi ako usahay, ako lagi magsigig tabi. Nya og di na gani ko magtabi sila hilom na sa jud kayo ana inig humana kana mubiya nako di man ko mulahos og saka den ngadto sa babaw ako dayong mabati musugo din na silang tabi mga tawa padayon na padayon pero tuan ako sa babaw inig balik na kong sod hilom ana wa gitingin na sila nahigugman ako sige lang it cannot change my love for them man sad. Di mo na question kung ikaw gihigugma kasi imong gihigugma. Ang question nahigugma baka bisag wa na kahigugma. Mao na ang gugmas Ginoo. Mahigugma siya nato bisag wa nato siya higugma. Mas mukusog ang iyang gugma o ang iyang gahom kung mahigugma ta niya. Mo to gahisgot-hisgot man ang duha ka mga tinunan. Ni kuyog dayon si Jesus. Nya pagkuyog ni Jesus, ni apil si Jesus sa ilang istorya-istorya, ang ilang kasing-kasing murag kunog nagdilaab. Murag dunay kalayong nagdilaab, inspiring kayo basta ang atong topic partigyog Ginoo. Inspired kita ana. Nya pag humandayon, mi-ending gyud ang pagpakita sa Ginoo nga mailhan siya sa pagpikas-pikas sa pan
mao na kaning santos nga Eucharistia. Dili pwede nga magsigi taghimog mga activities, magsigi taghimog mga kalihukan sa simbahan nga dili musangko sa pagdasig nato dinhi sa santos nga misa. Muna matud pa sa atong doktrina sa simbahan, the Holy Eucharist is the summit of all prayers and activities in the church. Ang tanang kalihukan sa simbahan, tanan atong gihimo sa maning maghimo tag building kaning atorong gibaligyaan og slots, kaning pagtukod og kumbinto, kining atong pagsaulog og pista, Holy Week, sige tag baligyag slots ani para unsa man, para nis misa. Muna akong sigig sulti din sa atong nag-alagad, ngano man nga mag-seminar man ta, ngano man nga mag-training man ta, ngano man nga magpaayo ta sa atong kapilya, ato ning gipamalit ang ubang mga yuta dinhi para mudako-dako atong area, para unsa man pagarbo, dili para ni sa maayong pagsaulog sa misa. Na-imagine ako ang katong baha sa mga tao ni atong niaging Holy Week, katong Good Friday, pagka sugat, pagka Easter Vigil, ug dili pa na arang-arang og gidakon ang atong grounds unya wa sa tay giabangan dihang yuta sa pagkakaron na dako-dakog parkingan. Maka-imagine ko asa ka ni mga tawhana mamarking, so adto ning adtos daan pagkatrapika kas kalibutan nga porte matundaghan ang sakyanan, di naman hapit malihok nga porte paganing dakua sa ato kunuhay dining area parkinganan. Mao na nganong ni amantay dakong area, nganong ato maning gigastuhan, nganong mopalit man ta aning giyuta aron dako-dako para sa santos nga misa, the summit of all prayers, devotions and activities in the church. Wag tangon gani ng santos nga misa kanang pagpikas-pikas sa pan, di kita kaila Ginoo. Muna ang mga tinun-an bisag sige na sila og hisgot sa pulong sa Ginoo, wa gyapon sila kaila ni Kristo. Didto gyud nila na finally na ilhan pagpikas-pikas sa pan. Nya nawa si Jesus, nganong nawa man, gikaon naman nila ang pan, gikaon naman nila ang Ginoo. Muna ini human natog kalawat dinhi ang iyang presensya naa na nato sama ni Pedro ug ni Juan, manghatag na sadta sa Ginoo nga naa nato. Ato nang buhaton porting daghanang makatagamtam o Ginoo. Nagilingian ay mong tupad. Pangutan-a, yung na manghatag ka Ginoo. Nyamingon siya, manghatag kog bugas. Dili na Ginoo. Ang bugas, di na Ginoo. Pero imo nang butang gugma, mahimo na ng Ginoo. Pero manghatag lang kag bugas, labi nagpakapin na ni Mugtabi. Baga, biyan yung naong, bugas manghatag kag kwarta, kamo ba? Sige lang gimog balik-balik. Balik pa kasunod ha. Awa na Ginoo. Butang igiyog Ginoo. Sama nang muhatag kag TV. Inig salida na Ginoo. Hatag kag cellphone. Sus na Ginoo. Pero moingon ta, TV baga nyog naong. Moingon igsalidas TV, moingon may ratag mata itong gahatag. Sige na, manindog na ta.